Anya laki din! Ay, pakawan da diya babae. Pakawan ako nak. Ne, bigbigan kan aldaw ti Domingo ita. Ngam kaslamad di ti aldaw mo kumare. Ay, sana kasla. Talaga amade ti aldaw ko. Anya, taapay. Ibagam parang nga dapay mainayon ko, pakarurudam. Tapno at adda madadael ti aldaw mo. Domingo ama di ti auram. Bigbigat mad ngamin. Ti picture ni Jonah, ti makit-kita alumanabas iti Facebook. Jonah wano Donna? Anya, taapay aya. Anya timpos ni Jonah picture na iti Facebook, nakarurudam manan. Dati man eh. Oh, kitaam. No, itak man. Picture tamat iti foreigner akayan ayat na kumare. Anya ko mati makarurudita. Makabuisit alumanabas iti Facebook. Kung namatla no seryoso ti foreigner a boyfriend na kan kuana. Ha? Ay na, ibagbagakon kumare. Iti kasdi a kinalaad ni Jonah, jak laki ti patyan nga ikalay sa ti pampanak kila foreigner na. Paglulukwan na lang ni Jonah kung naktumad. Anya? Uray, idanon mo kan kuana day tanga imbagak, awan parikot. Sa anak ang mabutang tay bagbagak lang ti pudno. Oh. Ay naapo. Apay ti panagkunayo na seryoso ti foreigner a boyfriend ni Jonah kan kuana? Ha? Nay, apay kaya kastamot ti saludsod mo si Mang. Kunak, tano agpost ngamin iti Facebook. Kunamlan na sino? Very proud iti Indiano, akayan ayat na. Anya? Indiano ti kayan ayat na? Nangisit, nga madamot itsura nakit di Ngam jackpot yan, amaanusan na ti kinalaad ni Jonah aginggat ingana. Ha? Aslan to pa'y nagnaan ti biruro ko ti rupa na. Ay, Diyos mio marimar, anya laki din. Sakit no agpost iti Facebook, akala mo naman kung magtatagal sila, iyo. Bigbigat man si Mang. Pag-aasem, no'y may kalaang dito'y tersenak, tapno umay kalaang lumanabed iti biyag ti akin biyag. Nasaysaya at no agawid kalaangan. Anya? Ingka kataga si kaso'y jabalayaw no isaw. Saan katabiyag ti sabali at tao ti mapan mo pakibibiyangan. Maawatam. Nairot ti kayat kati bakit mamardak. Gana sa. Ay na! Iman aldawan pa ilang nabartak ka manan, Anton! Ha? Abay, ada oras na yati panagbardak. Katawang mat. Anya? Aldaw man wano rabe. Uminumak no kayat kaw. Ha? Doray man no parbangon no gumatal de karabugab kaw. Uminumak ka. Abay. Anya lagi ni. Ti awanan ba Awanan, ti mararamid mo dito'y balay, Anton! Agsapal daw malam na barbartag ka! Sana bali ata. Gwapo aklat naman. Anya? Ala, aguli magkada. Ituro ko mabay. Tenton makaringak. Mapan kami kadagiti ko kumparek. Ijayan balay da Balindina. Mapan kami makibirthday. Ay good, shot man na. Anya lagi din. Nana, nang yu ka diti pinok ka, dagiti agasawa si Mang ken Anton itay. Nangag ko Adak itay ijay kusina abang mangan idi agap apada. Miserable kami tibiyag ni si Mang. Isuakas di mo ti ugali na. Ha? Saan na may simpati bukod na pamilya? Iso ka uray biyag dakin miyag, pakibiyangan na. Anya? Iso siguro ama ko na. Asaan ka no amamating agbayag da Jonah 24 na lakayan ayat na. Saan ka no amamating isudat ag katuluyan. Ay uwan, pudno day tanga imbagam. Imbes hindi nga mi nabagbagaan nila kay na
in a nice way, tapno agbalbaliw ko ma, ngam saan man. Takanayon anapudo ti ulo na. Orean niya dita ti makita na iti Facebook, pakarurudan na pa'y. Hanya laki din. Iso akas tatibagbaga na itiliklik ko dak ta umapan laang. Kas jay laang dayta, kumare. Tumpak! Ay, umapalakin ka. Kaputa very sweet kayo iti foreigner boyfriend mo. Una yun day jay asima. An-anwag nga taa. Taapay apati iti post ko iti Facebook kat pakarurudan na. Umapalaang, kanya laki din. Kasla impyerno ngamin tibiyag na iti din natin asawa na so kasta. Ha? Katuan mat, agsapa aldaw malam, nabarpartek nila kay na. Anya? Hmm, Kastagayam. Isumat lagayam at takasta nga agsaw itiliklik ko dak. wan kumare, saan na lang ang maurno si bukod na pamilya? Iso at tila pa kabubisitan na. Di ka latabaybay ano anya dagiti ibagbagan na dya asimang itiliklik ko dan. Wan matata. Nya. Anya ko mga minaga po at tutupak kat amok matanti ugali na sipod pay. Dadya asimang. Imbis ati pamilya na kumati unusan na. Maarabid na pala ang timakibibi ang itibiyag takin-biyag. Aunay. Marurod ka nung harod tunggal makita na dagiti post ko a picture mi iti kaayan ayat ko. Ah, Sana ka no apatyan nga agbayag ti ayan ayat mi. Agasa man, tanapan na pa imbagbaga iti tattao nga imposible ka no amaanusan nak ni Eric kat nagalasak. anya. Imbaga na dayta. Untatang, dayta tinapan na imbagbaga kada bakla. Kan uray ka ni nana mo na. Imbaga na matla ka no dayta. Ay nako. Saan siguro ngamin anaragsakit dito na asawa na. Eso kaslat ibagpaganan niya. Saan laakas la, tatang? Talaga asaan anaragsak itidan na ti asawa na. Iso ang mangiramraman. Ibaga na pa yun asaan kami kanu nga agbayag iti foreigner a boyfriend ko. Kahit mo sa wen, ang plan-plano kayo ni ti boyfriend mo para iti panagkasariyo mare. Wen mare, Ay na, itapay laan. Congrats, kunakon. sika talaga. Sigurado, makigtod tayo si Mang, gumawa na tayo ta. Bayam ata makigtutlat tamare. Panagnagakan kwa na abiddot ti kanayon na nga ibaga, asaan kami nga agbayag ka ni Eric. Kansan a makaanos kano kanya, gaputa sanak anapintas. Kasla kano nagnaan ti biruro ko ti rupak. Anya lakit din. Oray kita. Isuda nga gasawa ti saan nga agbayag. Kit agsina dako naktuman. Ha? Hay, agsapa aldaw malam, agap apat ang gasawa makauma. Kasta aya mare? Nagaabay lang ti balay mi. Iso ang mangnag mi amin no anya ti pagapapaan nga gasawa. Makatitilan. Matlagayam. Ngamno agsasaw. Wagas. Salbang. Nabayag mo ten nga awan makitak iti Facebook a post day a Jonah, kumare. Ha? Apay, padpadaanam gayam. Saan mo't man iso na laang ata mas daawak. Nga awan lumabas iti newsfeed ko a picture da iti foreigner a boyfriend na. Ha? Siguro nag-breakdown. Iso nga awanan ti post ni Jonah. Mabainan siguro kadag iti tattao. Aniya? Ay naman si Mang, tsaka muna niya't sawag iti daytang ibagpagam. Ha? Naku na, mga awan makita ma-post ni Joanna iti Facebook. Gaputa busy dang agas asikaso iti panagkasarda iti foreigner boyfriend na. Anya? Anya, kita nag-break nga ibagbagam. Unay kan? Kastagayam, mare? Wan mali. Iso asa na kasta ti bagbagam. Amang ano maidanon kadakwada, kit nakababaing kapay. Ure ag kasarda, mare.
Amok asan da nga agbayag itikas di nga kinalaad ni Jonah. Anya lakit di. May sa... baro. Kat makasasawa. Hay! Ay. Nukastan latan nga agnanayon. Nasaysaya at pa'y nga agawid kami di ayan dananang. Ha? Kat nakaluka mo diri daw, Simang. Anya? Iso ano kaya't mo ti pumanaw, ha? Pumanaw ka lang na. Oray saan ka agpagpakada? Di awanan pain? Saan nga ibagbagalang, Simang? No di kat araramidan, ha? No naumakan kanyang asawa, mas numuma maginggan, ha? Si kaki din natin makagapo, no apa ka na nakamabartag, ha? Salbag ka. Anya? Eh, sa panunutan man, di, bagbagam. No, pumanaw kan. Saan mo na plan mo ba, eh? Saan mo ipasapasagi din, narami na mo. Sure! Anya, ijayan ayan dainang mo ti pagaw-awidam, Simang? Ha? Ay, wala na. Ijaya ko nga agaw-awid. Tadyak mo tayo maanusan ti ugali ni Anton. Kanayon ang mabarto. Anya? Awan lang nga rodan ti maitultulong na ijibalay. Ngam kanayon pa ilang mabartok. Ti awanan bain. Ay, imo na kayo pa'y anagsinagam da na nga ibagbagam asaan da nga agbayag. Ha? Kitwain, pinanawam nila kay Mau. Gapo iti ugali na nga ibagbagam. Gamda na kanti foreign na ra boyfriend na. Inton umayan alawas ti panagkasarda. Ha? Seryoso kayo? Iti day tanga imbagayo, nana? Nay, anyat panagkunam aya kanyak. Sana pud naw ti bagbagak. Agkasarda inton umay alawas. Iso ama pantayaw, uray agkakadakas ti imbagbagam keng kuana iti kalabas. Ay, tinalawan na gaya mo ti mamartik nga asawa na nana. Wan, sigun ken kuana, ket ijay kanun balay da inang na ti pagawawidan na. Salpag. Pinanawan na, ta saan na siguro ama anusan ti ugali ni Anton. Nakababayin da dya si Mang Aramang. Ni Jonah nga inay uyaw na iti kastaunay. Nga oran lala ibagbaga sa anta nga agbagay ti boyfriend na. Gapo iti lang nga na kasla ka no nagnaan ti birurukong kan bakla ti rupa na. Nakauy-uyaw mat dayjay asimang. Kunamlano na pintas mait. Tayo tangarot kat nana. Ngam anya nga ita, isuda mo tinagsinang agasawa. Anya lakit din, di palata kayo. Ah. Ay, uwan gayam. Inton umayan alawas ti panagkasarda Jonah. Ha? Para makita man no saan amapan ti awanan bain a babae. Oho, tayo jay pa asimang ti ko naman. Awan latamok nana. Ang mga no isupay ti rena ti kusina ko nada. May babain. Anya tulangin ti makuna ti foreign na boyfriend ni Jonah ay. Ay! What? Unay magtanday ta nga pag mo kumare. Shh! Tagtagari ko, Mari. Kunaklakit din yung anya deta nakakabil iti pag mo. Tupperware matgayan. Katwan, bangi kabilak iti igado kan wat-wat inton madamdama. Hay, sika talaga. Awan mo tidakas na, kumari. Si kakit di mo. Awan tidagas na ang nakababain lang kin ni Jonah no makita na ka. Kat ala, makita na kadilat. Ay, kat no makita na kakit. Agkidawak lata na iti pasensya. Anya? Aklunag akasta una iti pananguy-uyaw ko kankwana. Ngam niya, imayak lata ita. Nga aldaw ti kasarda. Anya lakit di.
Ala, mangan kayo lata aduti makan, eat all you can. Ayun, kumare. Mangan kami talaga. Magpakabusog kami. Kumare, uray sa anak nga inimbita akit, imayak lata. Ha? Imayak lata, tapno makipangan iti sagana yo Anya lakit din. Awan anya man na kumare. Pagyamanak lata taimay ka. Ang mabit man laang. Apay day ta nakakabil iti kubag amakan. Ha? Kumare, iyawid ko kumaday ta. Kasta ka di. Ay, katuan Tapno ramanan mo't dagiti kabalay mo asan nakaumay. Ibagam aramanan damot ti sagana mi iti foreigner a boyfriend ko. Ha? Kaasi na. Da kami matlang aging gaita. Uray ko nam ide asaan kami nga agbayag. Ta saan makaanos kanyak. Gaputa kasla nagnaan ti biruruko daytoy rupa. Anya lakit din. Onya, agbain ka siguron. Iti na ibaga ni Jonah ken ka, kumare. Ha? Ay, uwan kumare, nangag kumag. Sa anak mo't atulang, inamiris ko mo't anaimbag. Inyamiris ka dyan. Maminsan ngamin, saan kang agbalin? Ama panghusga kunada. Tasan sa di tang ugali, wen? Mawatam? Ha? Inoy uyaw mo itikas tao na eh. Sa ita nagkasar, nagrawit ka na nga. Nagala ka pa'y tupperware ta. Si ka pa'y tinagadutin nyawid na unay kan, adapay supot mo. Ala, saanan maulit tayo dyan kumare? Saanan talaga? Sari nga kung kunam dita. Kat no addan tuman madamag mo nga the boyfriend na foreigner, no anya la dita man ti pagbagam. Sige, iba na. Saanan talaga, mare? Ikarik saanan talaga. Promise! Mga agsaksakit tinakam mo manen ken ni Jonah. Gapo itinaybaga na ken ka ideal daw ti kasarda. Ha? Husto ni Jonah itimbaga na ken ka. Saan nasakit tinakam ko, nana? Saan mo talaga? Naamiris ko, abidot ko mo. Mababainak nga ron ko anaya. Ay, rumbag laeng. Nagano nga imbagbagam itiliklikod na. Gamnapan kamalanangan iti sagana da. Hanya lakit din. Saanan maulit pa'y nana? Saanan talaga? Agan nada ko na itingiwat ko, lumanabed, iti sana nasayaat. Hanya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Aywan nga yan bakay. Kunak man numapan kag pa-ultrasound inton bigat. Ha? Ay, wala kay, mapanak Kadwain ka. Ay na, saanan? Sayang mo't agabsent ka? Sayang ti may saal daw. Sana balita ka ba alak mo ti mapan nga oras siyak lang. Sigurado ka. Wan ka ti. Ibagak matlakan ka no saan ko akabailan. Asi daglaang mati klinik amapan ko pagpa-ultrasounan. Sige, no day tati ko nam. Agan anad ka nga ro, iti pagnam inton bigat, ha? Wan lakay. Wen gayam. Mapalin ka din ang makita, ti gender ti agbalin nga anak ta. Wan 7 months matan, iso amabalinan ang makita da. Pau, makapa-excite mo'y bakay. Wan nga rod, uray siyak, kat excited ak matan ang makaamu no baby girl nga ta, wan no baby boy.
Anay kan mare, saan ka man la? Nagpakaduwakin lakay mo ang mapanijay klinik. Si kakit di mo't mare, sa anak mo't ang masakit. Kabailak nga oras siya klaeng. Ha? Sayang nga minti may saal daw nila kay kuno saan nga agtrabaho. Sa bagay mat kidi Amumutan, your urnungan miti panaganak ko. Masapul ready. Nang runa no maipapan iti financial. Wan mat kidi Narigat ti aganak nga wan urnong na mare. Isu ang masayangan ak ure may saal daw laeng mare. Wan mat Masapol nga da urnong. Mala, inka nga rodin mare. Baring sa napilay di papanam. Ibagam tumutin kanyak no anya ti gender na. Tapno makaisagan akadago si Trigalo. Ay unay kan mare. Nagsapa mo tan. Anya lakit din. Nasabat ko ni Mayat itay bakit. Kasta ka di? Kasi ka ngay Mayat, kaano ka mapan agpa-ultrasound? Mapanak inton bigat lakay. Ha? Iso masapo lakadwaan na. O sige, ano da ito tikunam? Sa anak pa nga asumrek iti trabaho k indun bigat. Rumbang laeng. Maamuan ta inton bigat no anya ti gender tagbalin nga anak ta. Kasta ka di bakit? Wen, iso masapol at duata amapan. Tapno duata matama ka amo adagos. Magagaranak mo iti day nga imbagang bakit. Anya laki dinayak. Lalaki, ti agbalin nga anak talakay. Ay na, nakaragragsakak man iti day tanging padamag mo bakit? Ay na, nagmayatay. Ada-adagos ti Carding Junior. Si kakit di mo't. Hadya kayo ti karding anagan na. Ha? Pitan niya nga rin ti panagan taking kwa na ngay. Itan ti kahit ko anagan na. Saan akarding? Sige, no day tati ko na bakit? Itan. Mayat magkidi day ta anagan. Tiga po ta biblikal. Aywan alakay. Awaga manggayam dananang. Ipakaamok alalaki ti agbalinto nga apu ko da. Pangaasim la kaya. Saan mo nga ibagbaga iti uray asino no anya ti gender ti agbalin nga anak ta? Ah, Ulitak saan mo nga ibagbaga iti uray asino? apay akasta ti ibagbagang bakit. Anyat kaya't mo asawain. Agpa-gender reveal program ta. Ha? Wala kay. Tapno social mo ta. Anya lakit din. Di mo kunaan nga agkad-kad ka iti imbagak. No di mo kayat nga aga patamanan. Bakit? Awanan ti adupay ang ngam. Basta ti kunakkan ka, saan mo pa'y nga ibagbaga iti uray asino, ababae ti agbalin nga anak ta. Wan bakit? Matungpal ti kaya't mo. Oh, Gina, si ka magayam, anya ti gatagam. Ay, sa anak agumatang nana. Ha? Ibatik la ko maday ti bayad ti parcel ko. Bali 3,000 namin daytoy. Ay na, nagdakil mo tinday ta. Anya parcel mo ay ati sumangpait. Mausar mi dayjay para iti short program iti gender reveal tagbalin nga anak me. Kasta ka day. Ay katala ibatim latta. Taitid ko iti rider no adda iyag na parcel maw. Adtoy nana, kat agyaman ak unay. Nasaya ata nagranata, mare. Wen mare, naggapuak ije tersena ni Auntie Mona. Napan ko imbati jabayat ti parcel ko. Kasta ka di? Saludsudag la kuma. No anya ti gender tagbaling nga anak yu kini Marco. Ay, dayta ti jak masungbatan mare. Ha? No kayat mo ama-amuan, umay kantolaangan ija balay menton Sabado. Tada maangay a short program para iti gender reveal ti agbalin nga anak me. Ay, sana all. Bongga. Siyempre Siguro, awan ti gender reveal ti agbalin nga anak ni mayatan niya mare. Ha? Sigurado nga awan, ta saan da ka ba ila nagastusan?
Si kakit di mat, mare. Katwan mat. Sana kas kada kami kanila kay ko, nga afford me ti may papan iti gender reveal program ti agbalin nga anak mi. Anya, asino ti nakaibaga iti dayta king kabakay? Ni Angelina lakay. Napanak ngamin gimatang itay iti tersena na. Nakuna na anapan kano ni Gina iti di kalman. Anya? Nakuna na pa'y kano, anaimbag pa'y ti agbalin nga anak danto kinilakay na, taad da gender reveal program para kankwana. Ngam ti agbalin kano nga anak ta, awan. Anya laki din. Saan mo't akumpetensya ti panaganak? No apay mo't aday di ajina, takas di ti ibagbagana. May amon. Afford tamay, no bilang dayta ibagbagana gender reveal program. Iso na lang, tasam mga iso ti priority. Dayta nga rod lakay. Mas importante nga yurnungan ta ti panaganak mo, ngam dayta gender reveal nga ibagbagana. Ay wana, husto kay ti dayta nga imbagam. Ti importante kat ada usaron ti baby no rumwar. Kan anda igatang iti vitamins na. Saanan ang napatag kada tarag ita gender reveal. Praktikal ti biyag. Isu nga unaon dagiti rumbang. Anya lakit din. Ay na mare, sakbay mo nga ibagaday ta kanyak na amuakon. Ha? Saan lang asika tinang ibagaan ni Gina iti dayta? Kasta ka di, mare? Malaksid kan ka, imbaga na mutlaang kini Antilina. Saan may kano nga afford ti agpa gender reveal? E din to ta isuda, kabaelanda. Ay, No kabaelanda agastusan, aramidon dalat ta kuma. Saan akas di mapanday kumkumpara ti biyag ti sabali iti biyag da? amumatan, mare. Nabayagan na kasi iti ugali ni Gina. Pasikat launa eh. Kabalak mo't agastusan ti gender reveal ti agbalin nga anak mi. Isu na lang, ta saan mo't nga isu ti priority? Correct. Mas importante ti panaganak mo nga iurnungan nyo. Katuan. Kas itinakunak kinilakay ko, praktikal ti biyag ita. Isu nga unaan ko madagiti rumbang nga unaan. Sakbay dagiti daddo maabanag. Inton bigatan ti program para iti gender reveal ti agbalin nga anak talakay. Wen nga rod ba kay? Aywan gayam, inayabak ni Irish akanakak. Tangdanak akaduak nga ag-decorate dito'y balay. Ha? Diyak ba't ka ba wala? No, sisyak lang. Masapul pa'y gayang ag-decorate. Kunak ano ibagalaang ti gender na. Kalpasan na kit manganan, nalpas. Si kakit di matlakay. Ang chip naman kapag ganyan. Anya? Kababain mo da kadag iti tattao nga umay no bilang laeng. Iso anas ken a perfect ti gender reveal program ti agbalin nga anak ta. Nakasukat kamot mare, papanam. Well, Sabado ita, mare. Itangal daw ti gender reveal program tagbaling anak ni Gina. Mapantaan. Busy ak mare. Ado nga may di na urnong amurang may kinilakay ko. Aglaba ak pa'y. Ay, sayang. Sikapay lang ti mapan. Wano saan? Dagasam ni Maritina. Tapno da kadwam. Ay, un mare. Kunak nga mino awan aramidem. Iso dinigas ka. Ay, oray siguro awan aramidak sa anak lata amapan mare. Ha? Amok ngamin ano mapanak. Pasikatan naklaang ni Gina. Amumatan. Naku nana, asaan mi nga afford tikas iti afford na para iti agbalin nga anak da? Apo, talaga amat ah. Bongga naman. Ay, wan amare. Sana mabalin na simple laeng. Si kakit di mat. Ha? Ay, wan gayam. Apay asaan mo nga inawis ni Mayet? Di magasag ita yung balay na. Iso na lang, tanako na ng adda ka no aramidan na. Ha?
Adda ka no, tilabaan na. Iso asa na makaumay. Oho, pambar na ko namkit diya. Ha? Saan nga imay dayjay? Gaputa umapal laeng. Day tatipudno. Mare, anya ka din day tang hipagbagkam? Ti kunam, saan da ngamin nga afford ti gastos no agpa-gender reveal program da para iti agbalin nga anak da. Ha? Iso asan nga imay? Rason na laeng nga adu ti lalabaan na. Anya lakit din. Anya. Gina, nangag ko nagitimbag ang kinibaklay tal daw. Ha? Saan kumamata ka sa Ha? Anya ka di tinaibagak lakay? Ni, nasaludsudan pa lang. Ti imbaga may papankin ni Mayet. Imbaga na nga ron nga adu ti laban na. Ngam sa bali mating kay bagbaga. Ay nalakay. Pudno mo ti bagbagak sana ya. Iso asaan nga imay taamok nga umapal laeng. Anya. Umapal. Ta saan da maaramid itikas iti inaramid ta. Saan da nga afford. Pangaasim man tay katumday ta nga ugalim bakit? Saan anak sayat day ta? Ha? No kabailam ako nang pagyamanam latan Saan ang masapol pa'y nga aguyaw ka iti sa bali a tao? Ay, marik na akong lakay. Umadaning ti panaganak ko. Ha? Isu nga isagana mo dagiti importante nga awitan tayo di ospital no bilang laeng. Ay, uwin ba kahit? Saan mo pa yung imbaga? Insagana ko. Ay, agyaman ka. Ay, wan gayam. Naka-withdraw ka ka din iti kwarta. Well, hindi ka madanagan ba kahit? Naka-withdraw ak. Iso aridi amin hindi mausar. Nasaya at no kasta, lakay. Lakay. Marik na ako nga umadanimat ti panaganak ko. Naisaganam ka din dagiti napatag nga awitan tayo di ospital. Wen, naisaganak amin nun. Ay, yanos ko man ti mapanijayan ni Baklain ton madamdama. Anyot mapan mo aramidan ni Jay? Inak umutang iti kwarta na barang agpautang. Anya, umutang ka, ibagbagam? Manulang amin ti kwarta nga igem ko. Unay kan, nakababay laki dito umututang. Imbes ngamin nga agurnong taramidam, ngam saan man. Una ang matagiti paggastusam asaan nga importante. Ha? Anya nga ita, agparikot ka ni ti kwarta nga usarim ita nga umadanin ti panaganak mo. Anya laki din. Anya? Umutang ka kanyak, Mare. Wen ko mamari. Kurang amin ti kwarta nga igem ko. Kat ni, mariknak nga umadanimat ti panaganak ko. Anya? Nakaskas tao man dayta. Umutang ka ito sa rim nga gana. Kat nakagasgastos ka mat iti napalpalapa sa bulan. Ha? May pa-gender reveal ka pang nalalaman. Ibagampay asikalaang dakin afford. Ngam ita, umay kakit din umutang kanya. Mari. Kunak ano glaplapusanan ka ni ti urnong mo. Iso kabailan nyo agastusan ti amin. Awan matgayam tumtas nga urnong nyo. Ngam kundi pasikat kayo nga papa-gender reveal. Una yun, Mare. Anya lakit din. Mari, pangaasim kumamat Masyan ka kumakanya. Ay, awan. Pasensya ka na. Ngam awan na talaga ti may pautang ko ken ka. Gina. Ay, awan! Awan ti may pautang ko kan ka, Gina. Nana, mata masikog ka, nagurnong ka kuma. Agam saan mat, naggastos ka mat iti bambanag asaan mat unay nga importante. Anya, kita ni Mayat. Awan ti gender rebel ti sikog na. Angam nakasagana ti amin para iti panaganak na.
Ha? Ngem sika? Umadanin ti panaganak mau, ngem ada ka dito'y nga agparparikot iti kwarta nga usaram. Ay anyalakit din aya. Pangaasiyo kumamatan nana. Ay awan, ti may pautang kuken ka. Ada kwartak, nga madamat na patag apang usarak. Dayta ti maganab mau iti kina-irresponsablem. Adaw tinasken nga iyornongam, ngam inununam laeng ti pagpasikat mau iti kaarubam. Ay, yak ammo nanyat ibagak itaken ka Gina. Lakay. Tapno mo man niya. Siyak nga asawam ti may babayin gapitigas na ngay naramid mo. No saan ka kumaan nagpa-gender reveal? Saan kuman anagastos si Duma kwarta? Ha? Saan kumang agparparikot ita iti usaram ito ospital? Dayta at ibagbakin ka. Saan mo nga amo nga usaren? Dayta panunot mo. Anya? Kita ni mayat akat katawam ako na masaan na nga afford mo. Kumpleto ti usaran na. Nang runay ti kwarta. Makamu ka, ngagdiskitar iti kwarta nga inayon mo itinabating igam mo. Basta siya, inted ko amin ken ka ti soldok. Ginastos mo lang iti banag asaan mo't nga importante. Jaske. Gusto ko mamatan alakay. Ikarik, saanan ang maulit pa'y? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Sa dino tinagapwam, abi anak ko. Iti restaurant nga ipaspasublat ti kaaruba tayo nanang. Napan ko laki kinita ano mayat matlaang. Ka, sublatam nga raw. Kumaan nanang, ngumdakkel mat agatad ti dawdawaten da. Pasublat pwesto ngamin dayjay. No alaak, kukwak amin agamit dayjay. Di mo mabalin ti aglawn, aya. Kano ado pa'y tilon ko ajak na bayadan nanang. Dayta nga agpaysaw ti rigat na kat. No apay nga men, alone ka alone mo't ide. Sayang nga rod nanang. Agraman pag out of town mo, ilon mo pa'y. Iso nga rod nga agnegosyo tapno makabayad ak nanang. Amo kun ti aramidek, tapno adda pagpuunak nanang. Agkapi-kapay Mari Abi. Agyaman aklaunay Mari Merlin. Anya nga binti umay mo ibaga ako ng Mare? Kwa Mare, kastoy ngamin. Agnegosyo akmet. Siyak ti mang sublat iti paspasublat da restaurant da. Apay nga rod asyak ti pangibagbagam iti dayta Mare. Kayat ko asublatan Mare. Iso na lang takurang ti budget ko. No kayat mo, paggudwaan ta ti mabayadan Mare. Daytoy ti listaan dagiti gamit iti dayja a restaurant. Daytoy mo ti total ti bayadan ta. Ni, dakkel mat gaya Mare. Wen, ngam mabawi ta adagos, taado ti customer Mare. Ipasublat da ngamin ita, taaga broaddan. Di ka madanagan. No adda ti ganansya, o di paggudwaan tanto, 50% ti bagik, bagi mo ti 50%. O sige, kasaritak nila kay kunan niya ti may baga na Mare. Bareng umanugot dayjay. Day tatigatad apagguduan mi ka ni Mari Abi lakay. No pagguduan nyo, di pagbingayan nyo may tiganan siya ayaw. Uwan alakay, 50% kanyak, 50% matkan kwa na. Mga ala kayo iti tauhan nyo Sigurado alakay, tadyak mat masangot ag trabaho ijay. Adamat anak tangaw awir ko. Panag ko nang bakit, saan kayo nga ta malugi dita? Ado ka no mati customer lakay. Kanya nga ta agpaiso.
Isupay kumamot ti mabingay ko di talakay. Tapno matulungan ka matlaang kadagiti gastos dito'y balay. O sige, mangiruar ka iti kwarta. Ngam siguradum lang nga adda ti share mo dita bakit? Ang mga nuutang mo ti kayat ti kumarim. Ay, saan lakay? No paggudwaan mi ti bayad, restaurant minto dayjay adwa. Imanugutan nila kay kumare. Ayan nga iti kwarta, Mare. Adtoy, ang sakbay nga itad ko kan ka, adaman pa'y kayat ko alawlawagan, mare. Anya day ta, Mare Merlin. Ay, oo, kailangan nga sanak nga agtrabaho, mare. Adalat ta ti maalak abingay ko? Ikat mo na, mangala ta iti swelduan ta. Kalpasan na, maibawas amin agastos no mano ti sales iti makabulan. Ti mabati, iso ti pagguduan ta. Okay, mare. Maawatak itan. Adto yan ti kwarta, mare. Okay, sa akto ag-update kan kano kasano. Kasaritak pa'y ni Densyo. Sumarungkar kan tulaangan ijay no saan ka abise. Tapno makita mo't tinegosyo ta. Nagtrabaho ka iti restaurant ide, saan ka de, Manong Densyo? Wen, apay ka di, abi. Amangan kunak no kayat mo apurdiyaan ka. Apay, ada restaurant nyo aya. Anya kalakit din. Adda siyak timang sublat iti restaurant da Gia. Restaurant mi dayjay ken ni Mari Merlin. Kasta ka day. No kayat mo, sika kumatitangdanan me. Agbiro kanto iti dua akadwam. Tay close friend mo tapno nalakalaang akasarita no kwa. Sige. Manungay ti pordiya. Minimum lata Mala, umay kanto ijay balay no saan ka abisi. Tapag saritaan ta dagiti rumbeng ama arami. Kumusta ti saritaan niyo kinidensyo? Mayat ka day? Una nang, Kat, kaano nga raw amang rugida? inton sumaron no alawas, nanang. Inton sumaron no alawas ngamin tinagtulagan mi ken Gia. Di, busy kan tumat. Una nanang, asikaswak matan tinegosyo mi kin ni Mari Merlin. Mayat day ta. Kas makita kat napigsa mo ti restaurant da Gia. Una nang, adda pa yan ti suki da. Ay kat mayat Adda ti pagrugyan niyo iti kumarem anak ko. Limaba sa kiti restaurant yaw kin ni kumarim abi tay bakit? Anya nga iti damag lakay. Ado ti customer yaw. Ay, kat mayat ano kas talakay. Dakkel to ti pagbingayan mi ken ni Mari abi no kwa. Mapan mo tumot pa siyarang ti restaurant yaw bakit? Ay, uwan alakay. Mapanak to no sa anak abisi. Mala, agpalas kan ta itimplan ka iti kapem lakay. Gimatang ka din iti asukar. Anya kalakit din ay alakay. Siyak pa iti kunam. Gimatang ako na. Intugot mo ti anak ta. Wen, angam di ka madanagan. Tanagpayong kami mat arimwat. Mari Merlin! Mare! Adda ka de! Adaak dito'y mare. Sobrang kalatan Ti anak mo ngay, Mare. Ay, nakaturong pailaang mare. Ay, anya kay ti umay mo ibaga. Imayak ta itad ko tibingay mo itaabulan. Ha? Ada gusan mare? Una! Kasi ti apo, addamot na urnong. Ay na, agyaman mare. Awan anyaman na, Mare. Isupay ang maigatang iti masapsapol. Hindi ito'y lang, itad na. Di ko na nilangkay ko kat ano ka nung mati customer mi.
Ano? Sinaornak ti kumare. Oh, Mare, napaulimag ka man. Ay, kwa mare. Dala na lagip ko. Intad mo kadimot lang, tibingay ti kumarem, abay. Nalpasan ananang. Anya nga ti kunanakan ka. Siyempre, naragsak. At least, adda na bingay na. Kat, kumusta mo't na din siya ijay? Saan da amarigatan iti trabaho da? Saan, nanang? Adamat kit di kadwana. Kat husto narigat mo't no trabaho na amin a klase ti trabaho ijay. Isungarod nga imbagakken manong densyo nga agayab iti kadwana, nanang. Mangantan lakay. Sinigang akarni ti babong. Wan, intad ni Mari Abi ti bingay ko itay. Iso agim matangak iti naimas a pangrabyan talakay. Di, dakkel mo ti bingay mo bakay. Sakto lang. At damay gatang iti bagas. Wan, adaman. Mayat nga ron, ano kasta? Nag-click ti restaurant yun, iti kumarem. Wan lakay. Iso na lang, ta medyo agdwa-dwaak. Ha? Panagrik na kat sasauran nak ti kumarek. Anya? Di, agimbistigar ka, baka saan mo't amabalin sa oran na ka? 50-50, ti bayad ti puunan nyo. O may kaman pa, manong densyo. Apay ka di, abi. Dahito ka dila ang tisales tayo. Uwan, dahil talaan. Sigurado kayo awan ti kinupit yo. Ay, saan may mga aramid ti mga alay, ti saan may ako ka. Samay sa, adamo ti CCTV. Nasaya at mat nga rod no kasta. Alaak amin da itoy. Amin na koleksyon? Una, apay, ada parikot. Ay, awan may kidi mangibati ka kung may iti pagbariyami, karag iti customer. Ang mga nubo umanin na sa ngaribo, ti ibayad da. Sige, mangibati ak iti 2,000 laang. Mabalinday ta. Tinapatag, kitad da. Oh, kumusta kayong matan dito, Manong Densyo? Nasaya at latamot, Merlin, ading ko. No imay nga, tap ng mga alay iti koleksyon. Awanan. Hinalan ni abi amin itay. 2,000 lang din, bati na. Saan matkit di? Imayak lang, takayat ko abisitaan ti restaurant mi itigayam ko. Agtugaw ka pa Ne, adamat gayam extension na itiruar. Uy, nangikarga kami tilamisaan kan tugaw. Tapno saan nakrowded dito unag. Ay, uwan mayat tinapanunot yun. Adamat gayam ti customer. Uy, isa medyo dakkel mo ti sales tayo. Panawan ka pa bita. Ang mga numover kong tilutlot. Ituloy tanton tag istorya. Indon madamdama. Agoray ka man, abi, anak ko. Apay ka dinanang. Pudno ka day, abalitok day ta kwintas mo. Una nang, pudno day tra. Day ta, tinangigat-gatangam iti koleksyon iti restaurant. Saan matkit dinanang? May salaang ti kwentas a ginatang ko. Ti daduma, imbayad kun iti loan ko. Anya lakit din ay anak ko. Ammo ka din ni Marlene nga imbayad mo iti loan mo ti koleksyon yaw. Una nang, impakadakan ko na. Sige laang ko na namat kanya. Ay, siguraduam lang Wen ka dinanang. Apay, anya ti panagkita yu kanya kaya, ulbod. Dito'y balay ka dito, nagkapon ni abi, bakit? Awan mat nga imay day ta nga abi. Apay ka di? Ne, nasalaw ko dito dalan ni tay. Kunak, ano inyag na tibingay mo? Idi na palabas pa'y alawas nga ururayak. Ngam awan mat. Di naladawain. Wan nga rod lakay. Di namat ito din tibingay ko. San matasigo da kastoy? Apay nga ta.
Dahil ti santay nga mo. Kan kasaritak tuman ti kumarik lakay. Agpalas ka, tas ikapay lang ti makam mo iti anak ta. Ada ka din ni Abi, Nana Loleng? Awan ni Abi dito'y balay. Adda tinapanan na. Saan mat ngaminan ang mata tao dito'y balay? Adda ka di masapul mo kan kwa na. Salud-sudak lang kumatibingay ko, Nana. Di na ngamin intad tibingay ko, di na palabas abulan. Ne, kunak man no impakaamuna kan ka nga adda nangusaran na iti koleksyon yaw. Ay, awan mat, Nana. Awan tinadakdakamat na kanya. Ay sos, no kasta nagulbod nga rod Anya lakit din day a tao. Mabalin ka di amaamuan no anya tinangusaran na, Nana. Gimatang iti balitok a kwintas na. Tidaduma, imbayad na kanaw iti loan na. Anya, amangan mat no nagastos nan agraman ti kapital mi, Nana. Anya ngay, Abi, kaano nga itad mo tibingay ko? Ay, pasensya kan, Mare. Talagang awan pa'y ti maitid ko kan kaitang. Ne, apay ngay, Mare. Manulangan ti customer. Anya aman mano, katadumat, di ka man agulbud dita. Pudno ti bagbagak, Mare. Amok imbayad mo iti loan ti kwarta. Ha? Iso ti imbaga ni Nana Loling kanyak. Awan ti nagtulagan ta nga ibayad mo iti loan mo ti collection ti restaurant ta. Kwa, Mare. Nagipitak laang ngamin. Iso ang naaramid ko ti kasyay. Una yan, Mare. Nakaigam ka lang iti kwarta, kasta ka matan. Ay, pasensya kan, Mare. Ikanak iti innam abulan. Itad ko ti bingay mo. Talaga lang amin nga awan ti mairwar ko ita. Ngamjak mat itarayan da ita, Mare. Saan ko nga itarayan ti utang ko kan ka? Kumusta nga? Innam abulan ng tinapalabas. Alaal kong tibingay ko. Mare. Anya man ang tirason mo. Awan pa'y, Mare. Kasano nga awan? Katinal daw mat nga agluklukat ka iti restaurant, Mare. Kwa ngamin, Mare. Ay na, Mare. Siyak mat ti mapirwisyo iti kastangar aramidam. No di ka agtungpal iti saritaan ta, isublim ti kwartak, Mare. Scammer ka mat gayam. Saan ko mamat akasta, Mare? Jakon kayat ti agbalin na business partner mo. Saor ka mat gayam. Si kalaang mat ti agnumnumar iti negosyo ta. Ulbot na dya tao lakay. Na yan, tikas ta kay naramid na bakit? Ay no, ma-stress ako namang pampanunot lakay. Scammer mat gayam da dya kumarik. Day tapay kit yan, negosyo tinang dadaal iti relasyon yung agkumare. Kasanumat nga minlakay. Rimwar ti pudno nga ugali na aga pula ang iti kwarta. Kahit, kanya nga rodon ti planom. Agpatulong akong kini kapitan. Tagpatangken mat ti kumare. Pangaasim, Marlene. Di na ko maireklamo. Sa anak nga agpatulong ka ni kapitan no nagtungpal ka kuma iti saritaan tamare. Awan pa'y nga minti cash onahan ko ita, Mare. Promise, itad kunto ti kwartam. Isublik tum. Awan lat amok dita. Maasik ako makanyak, Mare. Saan mabalin nga agpalya ti restaurant? Taawanan ti pangalaak. Kasano ko maamaasi akin ka? Kat awan mat kaasim iti padam a tao? Asino ti luklukwam, Ipasublat kun samot ti restaurant, nanang. No apay nga men adi mo intad tibingay ti kumarem. Imbayad ko nga rod iti loan ko.
tapno ibagakan ka. Saan apagbayad iti loan, ti koleksyon niyo iti kumarem. Nang roon na pa'y kat saan matgayam nga imanog o ti kumarem. Awanin ananang. Masapul meten ang maipasublat day jay. Ay, sinayang mula ang anak ko. Jak ing gagara nanang. No saan kumakas na tinaramid mo? Di mayat kuma. Ada kuma ti source of income mo ita. Ngam awanin nanang. Saanan akayat ti kumarek nga agbalin kami a business partners. Ay ka talaga akasta ah. Saan lang at inigusyo yo ti dinadaal mo? Agraman tinasaya at alinangan nyo iti kumarem kat apektadaw. Gapo iti kinadakas mo, abe. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.